បួហើយមិនចេះទេគេនិយាយដើមទេសនាច្រើនពេកគេស្ដាប់យូរទៅគេថាចំរឿងគេនិយាយដើមទៀតឯងអត់ទេគេនិយាយដើមដល់ទេសនានិយាយពីនេះពីនោះឧទាហរណ៍ឥឡូវកើតគេថានិយាយដើមគេខឹងទៀតគេឃើញឯងគេជេរបចោបុកដៃស្គៀលក៏សាំងចេញទាំងក្របទៀតបញ្ហាមកដល់បញ្ហាញាតញោមឃើញទេធ្វើស្រូវហើយលក់បានថោកក៏បញ្ហាបានស្រូវហើយក្រអ្នកមកទិញក៏បញ្ហានេះបញ្ហាឃើញទេមានលុយហើយឲ្យគេខ្ចីទាវិញមិនបានក៏បញ្ហាចាប់អង្គការគេមកទាញឹកអត់លុយសងរត់ចូលពួនក្នុងពាងទឹកក៏បញ្ហាអាពាងអត់ទឹកហើយមានញោមខ្លះថាតាទាខ្លាំងពេកអញឡើងពួនលើភ្នំហើយទៅណាទៅតែបញ្ហាអស់ហើយមិននិយាយលេងសើចលេងបៀឈ្នះគេពេកឯងរត់ទៅវិញគេថាឯងឈ្នះរត់មកគេមិនឲ្យទៅក៏បញ្ហាអញ្ចឹងមានធ្វើឡើយហ្នឹងឆ្អល់ពោះសំឆ្នាំមកលេបមកដល់បានមកលេបហើយទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចស្មាទៅធ្វើអីទៅរាប់លុយដល់ចាយដនខ្មោចអញ្ជួយមកលេងចាញ់គេវិញអត់រីអាចអត់អីសោះសុខសប្បាយហូតចឹងយកឲ្យសមមុខម៉ែផាពុនបជេវឃើញទេអានេះc'estបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាមានច្រើនមានប្តីក៏បញ្ហាមានប្រពន្ធក៏បញ្ហាអត់មានប្តីអត់មានប្រពន្ធក៏ព្រីក៏ព្រាដូចលោកក៏បញ្ហាដល់ឈឺគ្មានអាណាកោខ្យល់ឲ្យហើយដល់គេមានគ្នាទៅគេបានប្តីបានប្រពន្ធគេកោខ្យល់ឲ្យទិញថ្នាំឲ្យលេបដល់ដល់ពេលរមហូបបានប្រពន្ធស៊ីធំពេកប្តីវាយក៏បញ្ហាហូតចឹងឲ្យលោកសឹកយកប្រពន្ធថ្មីទៅលោកព្រះហើយបើបាកម្លឹងនេះអញ្ចឹងមិនថាវេទនាណាញោមឥឡូវបើម្ចាស់បនជូនបាកាសឲ្យដាក់បដាទៅកុំឲ្យបញ្ហាទៅដាក់បដាទៅសិនអ្នកភូមិជាមួយគ្នាសោះហ្នឹងទៅខ្លាយចេះខ្លាយថ្លើមអីភ្នំបរិយជាមួយគ្នាតាអាត្មាមានទៅទេសនានៅភូមិគេណាភូមិយើងនៅជិតវត្តណាសតតែគ្នាយើងណាយើងនិយាយដើមតែគ្នាយើងវាសុខសប្បាយពេកទៅនិយាយដើមគេទៅហើយទេសនាថ្ងៃនេះមិនបាច់យកលុយអីតែគ្នាយើងអស់ទៅខ្វល់ក្បាយមកម៉េចតែគ្នាយើងមកហឹងហ្នឹងចិត្តបានចង្អត់ណាទេភូមិភ្នំបរិយយើងម៉ាន1គ្រួសារកងលេងម៉ាន100មើលម៉ាន250គ្រួសារភូមិភ្នំបរិយយើងហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាចង្អត់ហ្នឹងថ្ងៃសិលទៅបានប្រហែល10នាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវលោកមកថែម3ទៀតហើយលោកមកថែម3ទៀតហើយដល់សួរលោកថាចុះលោកម្ចាស់ចង់ទៅវត្តវិញហ៎លោកថាអត់ទៅទេនៅនេះសបាយជាងគេអត់ដកអផ្លោកយកមកស្លហ្នឹងព្រោះវាអត់មហូបមានអីសុខសប្បាយឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងទៅវាសុខបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជីវិតយើងវាបញ្ហាណាញោមសំដូចពីអាត្មាលើកឡើងថាជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានឲ្យញោមពិចារណាកុំថាអាត្មាចេះនិយាយមានលុយពេកក៏បញ្ហាមិនអញឈឺមិនដឹងបាននៅចាយលុយអត់ទេសង្ស័យងាប់ចោលលុយទេអញឥឡូវកុំឲ្យងាប់តន់ឲ្យវាយកប្រគេនឡុងចាន់ថា10លានចាយលេងណែអាហ្នឹងប៉ុនកសលហ្មងប៉ិតអត់មានណាប្រគេនសុទ្ធតទេហ្មងញោមដល់ពេលអត់មានលុយទៀតបញ្ហាទៀតតែបញ្ហាវាមានច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅអារឿងប្រភពបញ្ហានេះកុំតែយើងកើតទេបើកុំកើតគ្មានបញ្ហាទេញោមអាចារ្យយោគីជឿអាត្មាទេបើកុំកើតគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានញោមឡើងថាអាកើតជាមនុស្សវាអញ្ញាយពេកគាត់ថាកណាលេងចង់កើតជាមនុស្សចង់កើតជាពពួកវិញហ្មងវាអត់បញ្ហាគាត់ថាអាត្មាថាកើតពពួកញោមឯងយ៉ាប់ទៀតយន្តហោះជិះរងថ្ងៃបុកធ្លាក់ងាប់ដែរអត់រួយខ្លួនទេញោមអត់រួយខ្លួនទេអានេះគាត់និយាយអាត្មាដោះស្រាយគាត់ថាកណាចង់កើតជាពពួកវាស្រួលហោះហូតហើយគ្មានបញ្ហាទេអាត្មាថាកើតពពួកញោមឯងយន្តហោះរងថ្ងៃបុកធ្លាក់ងាប់ដែរហ្នឹងគេអាចទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងពពួកដែរអញ្ចឹងកើតស្អីកុំឲ្យវាពិបាកចុះគាត់ថាកើតជាចាបហ្មងវាស្រួលដែរហើតាណាអាហ្នឹងក្របលុញទៀតហ៎ហើយប៉ះណាប៉ះអូជេវហ្នឹងតែមកក្រប2ហ្នឹងអត់ស្រួលទេញោមអូជេវអូក្លូនទេអូមនុស្សហ្នឹងធម្មតាទេឃើញទេ
ở trongគាត់ថាកើតជាអីកើតជាទឹកវាស្រួលគាត់ថាចេះកើតជាទឹកស្រួលចុះអាគេដាំឆុងមីហ្នឹងมันក្តៅងបដដែលអត់មានកិច្ចរួចទេញោមឥឡូវញោមពិចារណាអត់មានកិច្ចរួចទេចឹងទេទៅតាមធម៌ព្រះព្រះអង្គសម្ដែងចេះញោមបើនិយាយពីសាច់ចាក់មាន4នេះយើងចូលសាច់ធម៌ណាកុំឲ្យគេថាឡុងចន្ទថាហ្នឹងទេសតើតើមានអ្នកនិយាយដើមថាចូលមកលោកនេះទេសតើមានគេមន់ដែរអាត្មាដល់ទេបើអ្នកទេសតើអ្នកមន់ទៅតើដែរណាអោជើនេះរៀងតើដែរបានមន់លោកតើមកយ៉ាងណយសំមុខអានៅចិត្តគ្នាអត់មានទៅមន់ឯងដល់ទេលោនៅណាមន់ទេដឹងចិត្តកូនក្លោគាត់ហើយញោមនិយាយឆ្ងល់ចុះអោជើណាគេឲ្យកូនក្លោណាគេនេះកូនក្លោហើយអោជើហ្នឹងតែអ៊ំនេះហើយបន្តិចបានគាត់នឹងគ្រាន់ញោះគ្នាញោមអើយតាមពិតទៅក៏បានគាត់គ្រាន់និយាយលេងនិយាយសើចអីចឹងណាបើកុំមានគាត់អាត្មាក៏មិនដឹងនៅមិនដែរហើយគាត់ក៏ថាបើអាត្មាក៏អត់ដឹងនៅមិនដែរបើទៅដល់កោះកងអាត្មាហៅមកវិញអត់បានទេថានឹកញោមមកនឹកញោមជេវមកចឹងគាត់មកវិញមកគាត់នឹកពេកហ្នឹងហើយសាច់ចាក់មាន4យ៉ាងអាហ្នឹងសាច់ចាក់ពិតប្រកបមាន4យ៉ាងទី1ទុក្ខសច្ចៈពិតជាទុក្ខមានជាតិជាដើមមានជាតិជាដើមអីយាយត្រូវហាលមួយដើរចេះមើងហាលឲ្យត្រូវក្បាលមួយហាលអាហ្នឹងចេះហាលវាមានអាស្អីពីមុខចុះបើអត់មានអាស្អីពីមុខមិនពីពូទៅទៀតទៅហើយឃើញទេទុក្ខសច្ចៈពិតជាទុក្ខមានជាតិជាដើមជាតិតេហ្នឹងគឺការកើតហ្នឹងឃើញទេដោយសារតែមានការកើតហ្នឹងទើបមានទុក្ខហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងថាអ្វីជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខណាអ្វីដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទុក្ខសច្ចៈញាតិញោមពិចារណាពិតជាទុក្ខមានជាតិជាដើមនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈជាដើមសមុទយសច្ចៈជាដើមណាញាតិញោមពិចារណាមើលដោយសារតែមានជាតិទើបមានទុក្ខដែលប្រភពឲ្យមានទុក្ខមកអំពីមានតណ្ហាតាសៈបុកនឹងតណ្ហាគេប្រែថាចំណង់បំរាស់ននីលចង់បានហ្នឹងហើយដូចជាអ្នកធ្វើបុណ្យសុំសិលឲ្យទានអីគាត់មិនប្រាថ្នាកន្លែងនិរោធៈអីណាគាត់ប្រាថ្នាថាកន្លែងកងកម្មសង្សារចក្រការវិលត្រឡប់ក្នុងរង្វង់មូលណាញោមរង្វង់មូលវាវិលកើតវិលស្លាប់នៅក្នុងកាមភពរូបភពនិងអរូបភពហ្នឹងឬក៏យើងនិយាយថាកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាកាមភពមាន11ជាន់ណារាប់ពីមនុស្សអបាយភូមិ4មនុស្ស1 5ទេវតា6ជាន់រាប់អរូបភពរូបភពអរូបភពថែមទៀតគេណាហើយកន្លែងអស់ហ្នឹងអត់មានរួចពីកប់ឲ្យដុតទេគាត់ថាទេវតាបើគេអស់បុណ្យគេអត់មានធ្វើបុណ្យដូចយើងហៅភ្ញៀវហៅមានភ្ញៀវមានអីហូបបអីចឹងទេចឹងបានទេវតាគេមិនសូវចុះលុយហ្នឹងដោយសារតែគេអស់បុណ្យចុតទេធ្លាក់មកដូចអារបៀបដុំថ្មរលេះមកដុំធ្លាក់មកពីកពូលភ្នំចឹងឬក៏ដូចទេវតាអស់បុណ្យដូចអាផ្លែថ្នោតទុំវាអាលេះធ្លាក់ចឹងវាចឹងហើយដល់យើងនេះដាច់ខ្យល់ម៉ាត់គឺត្រូវមានជួលរោងមានអីចឹងមកហើយភ្ញៀវចូលរួមនឹងភ្ញៀវខ្លះហ្នឹងក៏មកចូលរួមដោយចិត្តជ្រះថ្លាចឹងទៅភ្ញៀវខ្លះទៀតហ្នឹងមកចេះជួយយំប៉ុន្តែអត់ចូលមករៀលអីបបយូរហើយចង់ងាប់អាហ្នឹងក៏មានយ៉ាងហ្នឹងម្ដងភូមិអាត្មាណាភូមិព្រីហៀវឃុំកកស្រុកបៃជួរសាខេត្តតាកែវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភ្ញៀវខ្លះហ្នឹងក៏មកជួយយើងអស់ពីដៃអស់ពីជើងចឹងទៅហើយដល់ភ្ញៀវខ្លះហ្នឹងមកគិតតែពីផឹកសតតែមកខ្ញុំអាហ្នឹងម្ដងភូមិអាត្មាណាភូមិយើងភ្នំបរិយនេះគឺល្អមកណាប៉ុន្តែបើចង់និយាយថាឲ្យស្អប់អ្នកផឹកមិនស្អប់ទេមានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាឲ្យនិយាយអ្នកផឹកបន្តិចថាអត់ទេអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងអត់អាចស្អប់គាត់បានទេបើនិយាយដល់គូស្រឡាញ់គាត់ឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យដូចបាល់ចឹងបាល់យើងស្រឡាញ់ចុះមុននឹងយើងទះមុននឹងយើងវាយយើងមិនចាប់មកយើងទះបើតាមពិតត្រូវអរគុណអ្នកផឹកបានត្រូវអីពិចារណាមួយអាត្មាមើលយើងចង់និយាយថាបុណ្យសពមួយអ្នកត្រឹមត្រូវអត់ដែលកំដរមកយុគទាល់ភ្លឺទេមានអ្នកសវឹងឯនៅអោបនៅចិត្តខ្មោចហ្នឹងដូចចដូនមួយខ្មោចហ្នឹងនៅថាក់អន្ទិលនោះ
nè nè nâu tuần phư nữa nè lo bây giờ vậy tật phép chạ sai như vậy đôi khmoi lung tật cái tham mà tật mùa khơi soi bạt đấy nè anh nè tầm trâu cái khai bơi mà đàn nè sờ vắng đạo ra mà nè pi lít chặt khmoi đôi chặt sạch cô ấy rung cái tê lên ly mau cướp mà cái đấy chẳng dương sọp nè phật mình thầu tê ban cọt cút cả đa giúp cháu còn hiên lui mòn lui ấy cái đấy phong đặt cố có viêm hiên vừa nè cút có bài nâng chân dân mình ai sọp bán đấy và còn thấy ao hộp tịch tâu còn tràn pe cắt bật thoi khla tâu nữa chỉ vì xe rương sờ văng nó cắt bật thoi bán cắt khla tâu mình ở cắt đá chứ bật thoi ti chân tâu và lâu miền nhôm mũi có tha bật thoi đã cả bị muốn một lít thoi off pi là sao một lít mình nè ai sang sai ở âu chơi hoang thế rồi giạt dài nó nhiệt nhôm chẳng tây dương cục kia chùn cá rẹ xa sớt vừa bon oi tiên ná ta cả lấy salap năng anh mà nút tê vào đa à nó cả lấy cợt vậy tao tao lắp tao lăn ngọt cợt ngọt rồi còn là miền sầm pê bon lọ đó có đệ son thị cả lấy lọ chân tư có mà nút của chom nè miền đây chân mau miền bon miền tiên đây bị môn mau chân tư đòi dương cầm nanh xoát xoáy đó ọt slap pi manu ni tới và đại san thị chỉ manu vĩnh có cao trong tờ cô này ọt chân tàu ở nhiệt nhôm khai nó có tôi chặt chư chặt on chặt ở rương tha cái có miền ấy miền mom mà lấy à ai nhiều ọt đây có ọt mom mà lấy com ro đai tai về miền bởi dương nè can bộ tờ sasana chấm dương bị cha rà na tổ tam cam pol rồi bỏ dương nữa nè đại cây miền trọp sầm bát chai mình nó pi muốn cái chai ao tiên này nhung cái chai ao tiên giấy và xong ban ba nó cả ao và tham cho chặt lô tiên nè ọt nè ai cái bài dương nó đại pê còn có bay gặp bông pram gặp bông thấy nghiệt ai chơi châu anh nâng ạ bụi nè miền cái thời chăng thế chẳng bà tham cha nát y luộng tia côn là mau pi hay anh clean tinh đồng ở ly nhá nát miền ba năm mà crop ọt nó ao ta ao ta ai hộp ti ở ly đó ai lệp từng mọt chuyện ngọt chân đó và nát cọt bây khơi cọt mai chân nữa mà má mà cái tô nó bay mơn vẫn tinh tích nó mà tinh để nhật nữa rồi sao ấy nó dừng tinh dân trai tiếng ơi con hôm men cầm lang tới bà con sọp với con miền lang vậy đam dương á hay vậy ban lư tiên vậy lư nó sau khăn và má này mà sập hay bồn mọt hay bọc đáy này nó ở sâu trôi chết mà đấy hay cho nhôm anh bà ca miếng nó mà đại tấu hay cho giấy nó ăn miền ban ấy để bà này bà đạo nó có bao không rúa gì đi tồi nào khơi nhá lòng nung rải khơi mục dây năng hốt đằng cam ấy cam ấy mà chẳng bàn tha năng dân picharana đằng ác này chẳng là nhôm á hay bà dân chưa chạy lơ bon lơ báp dân không phân tích lo nhôm picharana mơ tha dân rốt bàn dân miền trọp sầm bát hay dân mình chạy tiền hay dân mình thưa bon tài dân rô bát na ấy lâu nưng hay dân này dây thá nè cho bon nè thưa bon đại khơi miếng là anh đang miền say anh mãi cho quá cái đâu tầng miền này dân vậy viện đang học thằng ngon dương miền phần này đòi xa cầm lót bon dương bị chết bon màu tê bờ chết năng dương mình thưa tiết bật top bị chết năng mình bàn và hai lần tiết tê nhôm ai cầm trong xa mình bàn tê đổi mà chắc cái miền cây chui miền cây ấy dân đâu cả muốn miền cây oi lôi ấy mầm hưng tình tầng lan oi thiết cái đấy dương miền bon lọ chứ nâu tập nung gió miền cây bậc cây lan chứ đó là pel covid máu tầm riêng cái lên oi không không chờ hết cái khai lui ai nó xiêng mi đâu tam tầm nào nâng đâu nè nè người dân chưa chạy tháp bon lọ cung tầm miền cây chui thế nhôm chưa tham này mình bạch bon tê và đa thế bà bon dương lọ cung tầm miền cây chui thế bà bon dương bon lọ bon ở ngọc hoặc miền pina chui đây ai bà dương bon lọ rốt xin bạch khó mày miền đội lang cam vậy đó đội lang lên pool phun ai bà tháp bon dương việc soi hai ro ở ngọc còn sao đây ai nhôm bị cha na đó tham để tiền rương clay mua nhiệt nhôm phun bray đạp ở trên đạc ai này em pi đây bập pon pi nè đây bập pon pi nè nó ọt côn này tăng pi ca hơi mau mà chỉ vượt cọt ruột nâu cái bài phun phần bên âu treo mày pha đấy ruột nâu cái bài phun mà chỉ vượt cọt cáp đã ốc lụ đây cáp đã ốc lụ qua là ngay mong đỏ là hốt đau chẳng nát rốt cà tê và đá ba đây thật nó đầm chơi nó là miền chắc đôi dân nè pri phun nó cứ sát tầm miền này ai mình chưa công thơ ai vậy lôi ở bà này đam chớ đam na đại cu cáp chẳng cáp bà tha oi đầm roiឬក៏បភ្នូលមិនល្អឲ្យកុំបថុយនៅស្រុកអាត្មាតៃសាអស់ពីឲ្យដោយសារកាប់ដើមឈើ
ឲ្យអិចកាយដើមឈើកាយថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកព្រលឹមឡើងងាប់កុំចេះតែហ៊ានមៀតរៀងខ្មៅធំមក3នាក់ទៅវៃហ្មងព្រោះវារំលំផ្ទះអញវៃវាចោលហ្មងវៃងាប់បដ ாய் ម៉ោង 4 ងាប់ឲ្យស្អាតចេះបានសម្រេចឃើញទេរុក្ខទេវតាហ្នឹងវាមានគេគឺនៅនឹងដើមឈើហ្នឹងយើងមើលឃើញដើមឈើប៉ុន្តែតាមពិតវិមានគេហ្នឹងដូចកន្លែងវត្តអញ្ចឹងវាធំអញ្ចឹងស្អាតអញ្ចឹងមានប្រាសាទមានកពូលមានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលដូចតែដើមឈើប៉ុន្តែបើអត់ដើមឈើហ្នឹងវាមានគេតាំងនៅមិនបានហើយជាទូទៅប្រវត្តិទេវតាបើគេចាត់ឲ្យនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងឯងឧបមាថាបើគេឲ្យមើលថែដី1គីឡូ4ជ្រុងបានណា1គីឡូ4ជ្រុងនេះมันអាចលើសហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងកើតចិត្តអាណិតយាយហីតា2នាក់ហ្នឹងទៅប្តឹងព្រះអិនដែលជាស្ដេចនៃទេវតាប្តឹងព្រះអិនបបពិតព្រះឧបបត្តិទេពចឹងមកសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីជួយដល់យាយតា2នាក់ព្រោះអាណិតគាត់ហើយគាត់ដើរអាផ្លូវក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងរុក្ខទេវតាគេនៅហ្នឹងហើយគាត់ដើរក្រោមដើមឈើហ្នឹងអាផ្លូវហ្នឹងផ្លូវលំតូចមួយក្រោមដើមឈើនិយាយថាយើងអាចជិះកង់បានជិះម៉ូតូបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើកឡានវាមិនបានទេដូចផ្លូវយើងឡើងភ្នំមានតែធំស្អីមកមុំជិះកង់កើតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអិនលោកជ្រាបសហសនេតតាំងព្រះអិនមានភ្នែក 1000 ហ្នឹងមិនមែនភ្នែកអញ្ចឹង 1000 ទេភ្នែកមាន2ទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាភ្នែក 1000 ហ្នឹងភ្នែកឲ្យចេះញោមបើព្រះអិនកលេចទៅលើដឹង 1000 រឿងកលេចមកឆ្វេងដឹង 1000 រឿងមកស្ដាំដឹង 1000 រឿងអញ្ចឹងបានព្រះអិនមាននាមថាសហសនេតតាំងមានភ្នែក 1000 ហើយព្រះអិនហ្នឹងមានប្រពន្ធ4សធម្មាសនន្ទាសច្ចត្រាសជាតាព្រះអិនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធ4ហើយប្រពន្ធចុងរបស់ព្រះអិន2កោដកន្លះហ្នឹងប្រពន្ធចុង2កោដកន្លះហ្នឹងយើងរាប់ទាំងកម្ពុជាយើងហើយវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសថៃអាហ្នឹងហើយប្រអិនតែមួយហើយប្រពន្ធមើល3ប្រទេសដឹងគ្រប់អត់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបើញោមឯងមិនជឿស្លាប់ទៅសួរប្រអិនកុំតាអាត្មាចេះតែនិយាយអាត្មាមិនចេះកុហកទេនិយាយការពិតនិយាយស្រីនមកដល់អញ្ចឹងទៅប្រអិនដឹងរឿងថាអត់ទេយាយតា2នឹងគ្មានបុណ្យទេបើអ្នកឯងជួយក៏គ្មានដែរថាឲ្យតែព្រះឧបបត្តិទេពអនុញ្ញាតបើអ្នកឯងចង់សាអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតតែអនុញ្ញាតមែនញោមយាយតា2នឹងដើរប្រុងនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រអិននិមិត្តធ្វើមាសម្ដុំ2ដុំផ្លូវហ្នឹងដល់ចង្រាយអីដូចមនុស្សអត់បន់ធ្លាប់ដើរផ្លូវហ្នឹងកាប់អស់ដើរផ្លូវហ្នឹងសត្វទៅដើរគ្វៀងផ្លូវផ្សេងអំបិលទៀតទៅដល់អញ្ចឹងប្រអិនថារុក្ខទេវតាថាដើរផ្លូវផ្សេងឥឡូវអញ្ចឹងនិមិត្តមាសទៅផ្លូវផ្សេងម្ដងដល់ទៅផ្លូវផ្សេងមកដើរផ្លូវដើមនេះវិញមកអត់ទៀតទៅគឺមនុស្សអត់បន់អញ្ចឹងយើងពិចារណាដល់អញ្ចឹងទៅនិមិត្តឲ្យមាសម្ដុំ2ដុំនៅផ្ទះមកទ្វារហ្នឹងហ្មងតាយាយគាត់ថាចុះអាណាយកដុំថ្មមកទុកនៅផ្ទះអញគាត់ថាដុំថ្មគប់អាដុំមាសនឹងចោលបាត់ទៀតទៅហើយទៅអត់បុណ្យអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលថ្ងៃមួយអានេះបញ្យោសពម្ដងបានច្បាស់បញ្យោសពថានេះឯងទៅកាយកំណប់នៅទូលនោះទៅកាយកំណប់ព្រោះមានកំណប់នៅហ្នឹងម្លាំងអញ្ចឹងណាដោយភ្នំបរិយយើងមិនបែកពីពលពតថ្មីមិនមានគេមកយកកំណត់មែនទេអាខ្លះឮថានៅក្រោមដើម7នៅអីហ្នឹងគឺគេយកអស់លេងហើយអាត្មាខំតកាយគេមានណាឃើញមានអាចឆ្មាវាកាច់ក៏អាចកប់ដីនោះតើទេញោមនៅឃើញបានដុំអីវ៉ាន់ហើយឯងដល់ហើយចឹងទៅពីប្រលប់ទៅដល់កាត់មុំឃើញមាសវាភ្លឺបាត់ឃើញមែនប៉ើឃើញមែនព្រោះយូរសពច្បាស់ហើយឃើញមែនចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគិតភាសាគ្នាបើយើងយកទៅថ្ងៃចែអញ្ចឹងខ្លាចក្រែងតែអាចចោលណាវាឃើញយើងដឹងតែយើងមានវាស្ទាក់វៃយើងស្លាប់វាមិនយកមាសយើងអស់ឥឡូវចេះចាំប្រលប់ចាំយើងយកទៅបានគេមិនឃើញឥឡូវយកទៅឯងទៅដាំបាយឲ្យខ្ញុំសិនឲ្យប្រពន្ធទៅដាំបាយគឺទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធកំណត់អង្កោទាំងអស់ញោមប្តីគិតថាអញមានមាសប៉ុណ្ណេះដែរបើយាយនេះងាប់អញយកបានក្មេងមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើអន្ទាក់ដាក់យាយនឹងមកជុំងាប់តានឹងកំណត់ដូចអូជេវិញញោមហើយដល់ពេលយាយនោះគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអញតែមាសប៉ុណ្ណេះហើយអាក្មេងណាក៏យកអញដែរព្រោះអញមានមាសប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងដាំបាយហើយលាយថ្នាំអង្ទ្រីនមិនដឹងថ្នាំអីបើយើងថាអង្ទ្រីនចុះថ្នាំពុលឲ្យតានឹងស៊ីគឺងាប់ហើយតានឹងងាប់អញបានមាសតែប៉ុណ្ណេះក្មេងណាក៏យកអញចាស់ហើយចង់ស្រឡាញ់ក្មេងទៀតមានឯណាញោមដល់ពេលយាយនឹងដាំបាយមក
toát mũi ăn tẹt ta nó chung puh ngọp ủa à ta đang khơi bài hơi pê vô bài xí ngọp tông pì nhôm chẳng cho sò mục nè khá đã tông hả mà nè ỏi xóm mà nè anh ấy cái chẳng là dây tha mà nu ọt bón à chẳng ban nhôm có tay để cất tha cho con cọt buồn nè pram nè à bay nè nâng mình sau chạy ai ao tê ta rô xí đôi về lang cho mà nè nâng anh chui khlang na mấy có biết mình lang sao sầm pê bon khné về ọt dương bị trà nè đó sầm pê bon khné về ọt còn tha chui nhôm ao miệt phải đông tôm còn đâu ta liệt đây chẳng nè chẳng bàn thà lâu dương bài tập lọc mà với tha tuột bay chỉ dương miên trọp sầm bát giang na cả đôi dương trâu che chai ở rùm lên nè đầm nặng ca đấy đầm nặng ca chai ở rùm lên đôi xa tại sọc dương trâu miên covid đọc bẩm buồn phong đấy cái dương trâu prong phải giặt bẹ ma liên à câu từng ọt khía cô rồi clear khía pi mai bà ai thế bẩm pơ mai có bàn đấy anh vậy đàm kia nó dương sập chật khía pe viêm cao dương chìm tiêu tịch tấu à nó nè cái lư đồng ọt à chắc rồi ngay bị khía tịch tấu nè ngay bạn dương đấy đừng ấy đấy sao có phép rừng móm này bạn này tà trà vô cái đi cọ ngút đấy ọt sầu rùa lên nhổ à ọt sài nó sầu rùa giờ để mình tế nó tà trà vô ký còn cọ chưa được tham phết nè chẳng bàn tha dân chạy rầm lệ nè bây giờ miền co miền ấy nó nẹt ọt này ấy nó dân ai chứ chui khné ban mà pel chẳng mau bật thà lục tụi bay chỉ lục ọt một hộp mấy ta lục miền có cái đâu tại chạy đấy nhung chạy tịch chẳng từ nữa dân chạy rầm lệ ban bon đừng ọt khné của chui khné không kia miền là săn ấy chui ở trong bởi chui mình chăm cầm chui ở cho nó chui dần mấy mưa nè na ót tao món nó chầm chui bà tham miền đây cầm toàn al của nông miền đài chẳng á nè na đẹp đạch bà ra món hồ tao lui ly si cu không miền món nó chầm chui ôi mơ này dân thôi cái sao chua luôn mấy vậy nên ơi má chun cáo cả lăng núng khơi nhà nát với ôi bẩm mơn dân thôi te nơi trong núng te tu vô nơi trong núng mà chỉ lán hồi bẩm mơn nhưng nó còn ôi mà cái bàn tình có đó còn vô lên bi thường ngơi dân nó xin cụ thai mà mừng có thơ ấy thơ tao ôi tao sợ bài dân nó ôi còn sợ bài chất thơ ấy thơ tao mình bành hà thì chui chòm chẳng mơ ta cái ót dân áo cứ ban bôn này nhôm ban bôn này cái thôi chẳng ấy chui đôi mình bạch cất pì mục pì mọt thì thôi bôn nhưng mà thằng ấy trôi chất à khơi ót ôi phèm chẳng mà và lâu anh và ót đây tàu tê còn tàu đâu na còn tàu ở lâu nữa cà mùi nồng sọc nó mình tàu thiết cà mùi món bon tivi cồn ca trồ rô ngày nắng ở tàu thiết còn ấy thầu tàu ơi tại cái hộp bè xí hay anh tàu mấy bị hùa màu rồi hộp bè rất là thôi tàu đà chọn đai dòng ăn và ha sắp tàu mà rồi đó còn đợt nó mát măn tàu về chân vào đó ót tàu anh nào si chai trao lắm mấy chẳng nó nhiệt nhiều một bò sạt chẳng thấy dân chạy đây nét đôi chờ bon bầm pơ ngày nâng chân nhôm ban mà châu rùm nâng dừng na tấu tha đầm nai chỉ vứt tiền nhôm phol nó có slap hay tiền dương có slap đấy còn là du chắp muốn đằng cao thế đôi cho nên slap nó đôi là biếp ca côn chân đôi dương hào ca chứ người vô đây cái này chân cái này cô ở trên mơ ở ba bọc mùi tóc tí đó đôi của ba đó lại khát màu cao tinh máu ót đấy nên rồi còn kiên pe còn kiên tóc pe nhưng mà anh ngợp lao nó bừng như nào vậy đi thầu hai mùi rồi chẳng bàn tha anh ấy đôi dân vô đây kia từ bên từ mau chẳng là nhôm á dân mau cây mau dân chui cây chui dân chẳng thâu thường mấy bà đầm nai chỉ vứt bị cao nó bị thầu tài chân rồi ai riêng cài dân rụp cài dân nó bị sầm bọc này rốt á bè sầm ma sam phút bong sầm đai chết nhôm và trên nạ bị tiếng rụp băng rô cần đợt tháng bạc phèn cụ nắng phê chật tệ po tệ san tê háo mẹ rồi non tăng hay chi bị tăng thế rụp dân nó chỉ sầm bọc này rụp dân nó tăng bị trong chương đau sợ các bác sầm bọc này hãy chia được bọc bục thổi hãy cài dân nó chia được bọc rồi lòng bạch ngọt thà ngọt bay ngay pram ngay mà tất rồi lâu sạc ọt ngu tực bay như tăng bị bật đòi giúp sạc ngu tực rồi ngọt cái đấy cài rồi bao nhiêu nó chia rồi bỏ rồi hãy bài thầy từ với thầm mà đà mẹ rồi non tăng là chỉ bị tăng chỉ vượt nâng miên sẽ cái đây slap nó bị khẳng chồng dân cao pi khẳng đám chư cả đá slap khẳng chồng nên nhôm bị cha na pre tất pi khẳng cao từ nào mau đọc pi mau màn đó
វាលិចនៅម៉ោង 5 ម៉ោង 6 ហើយយើងដូចព្រះអាទិត្យចឹងកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញគាត់ថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមានច្រើន4ក៏មាន3ក៏មាន2ក៏មានដែលស្លាប់3គេចង់និយាយថាទី1សមតិមរណៈស្លាប់ដោយសន្មតស្លាប់ដោយសន្មតហ្នឹងដូចទាយកផលចឹងដូចញោមផលហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសន្មតទេសន្មតថាស្លាប់អ្មេចបានថាសន្មតថាស្លាប់មិនមែនស្លាប់ពិតស្លាប់របៀបគាត់ក្តីរបៀបយើងគ្រប់គ្នាក្តីគឺស្លាប់នៅមានទៀតនៅមានកំណើតតទៅទៀតអញ្ចឹងណាបានន័យថានៅមានតទៀតនៅមានតទៀតគាត់ណាគាត់ចុតតិស្លាប់ពីនេះទៅមិនដឹងគាត់ទៅណាទៅទេវតាក៏មិនដឹងមកមនុស្សក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងទេណាគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងស្លាប់យើងនឹងស្លាប់ហើយនៅកើតទៀតនៅមានជាតិកំណើតតទៅមុខទៀតនិយាយចេះនៅមានជាតិកំណើតតស្លាប់របៀបយើងនេះដូចស្លាប់កង់ចាស់ម៉ូតូចាស់ឡានចាស់អាទីញាតិញោមស្គាល់កង់ហើយកង់យើងទិញមកមិនថ្មីមែនទេដល់យើងជិះមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំរៀងចាស់បន្តិចវាដាច់លីធ្លាក់ចង្វាក់ដាច់លីធ្លាក់ចង្វាក់มันលក់ឲ្យអាចាយមែនទេអេចាយគេមិនមូលចេញអាខ្នងកង់ទុកមួយដុំទៅអាទូកង់មួយដុំទៅអាដុំចង្វាក់មួយដុំទៅវាថ្លឹងលក់ទៅឲ្យអាកន្លែងគេស្លគេដុតគេដំដល់ទៅពេលចេញមកវិញមិនថ្មីអាដែលយើងជួនកាលទិញប៉ះអាកង់យើងជិះទៅហ្នឹងអាដែលឬក៏មួយយ៉ាងទៀតស្លាប់របៀបយើងគ្រប់គ្នាដូចផ្ទះចាស់ផ្ទះយើងធ្វើដំបូងថ្មីមែនទេកុំនេះដល់នៅបាន10 20ឆ្នាំយូរទៅវាមិនត្រុតត្រោមវាមិនចាស់ដល់អាចាស់ហើយអីហើយយើងក៏ថារលួយបានដែរអញធ្វើថ្មីសិនគាត់ធ្វើថ្មីហើយអាណានៅដេកអាចាស់ទៀតមិនវៃអាចាស់ចោលមែនទេញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអត់តាអាត្មាទេកង់ចាស់ម៉ូតូចាស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងកង់ចាស់ម៉ូតូចាស់ផ្ទះចាស់ព្រោះនៅមានកំណើតទៅទៀតមានជាតិតទៅទៀតវាគ្រាន់តែមិនដឹងថាយើងវាស្អីវាទៅជាស្អីវាចេះហ្នឹងហើយវាមិនដឹងថាស្លាប់ទៅអស់ជីវិតទៅអញដឹងទៅទេវតាឲ្យទៅណាបើថ្ងៃអត់មានទៅវត្តសោះអញ្ចឹងហើយបើទៅវត្តទៅដូរមហូបអំឡាំងហើយលោកអើយលោកដល់និយាយលឺពេកបានដឹងថាហេវបាយញោមអត់សូវជ្រួលខ្លួនសោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងស្លាប់យើងគឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងញោមមិនបាច់សង្ស័យទេហើយមួយទៀតខនិកៈមរណៈស្លាប់ជាខណៈហ្នឹងស្លាប់ដូរឥឡូវដូចភ្លើងច្បើងអ្មេចឥឡូវញោមពិចារណាច្បើងយើងរាយពីត្បូងទៅជើងយើងរាយឲ្យវែងហើយឥឡូវញោមឯងដុតពីបងដុតឲ្យវាមិនឆេះវឺបទៅជើងមែនទេឆេះតាមបន្តិចបាត់អ្នកយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងកំពុងស្លាប់ដូចភ្លើងច្បើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងស្លាប់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់របៀបម៉េចចុះកាលពីមុនញោមអញមិនទារកស្លាប់ពីទារកមិនកុមារាស្លាប់ពីកុមារាមិនកំឡោះហមុំស្លាប់ពីកំឡោះហមុំមិនទៅជាប្តីប្រពន្ធគេស្លាប់ពីប្តីប្រពន្ធគេមិនម៉ែគេឪគេស្លាប់ពីម៉ែគេឪគេមិនមកយាយគេតាគេរួចពេលហ្នឹងមិនខ្មោចយាយទៅខ្មោចតាគេឃើញផងអីយើងពិចារណាមើលដូចភ្លើងច្បើងអត់រាល់ថ្ងៃស្លាប់ជាគណៈហ្នឹងវាដេញដូចភ្លើងច្បើងចុះសក់យើងពីមុនមិនខ្មៅឥឡូវមិនឡើងដូចបើអាមេរិកបើសសុតទាំងអស់ដូចទូលសម្លៃទុកត្រឹមចកេះដើរកាត់ភូមិគោដាច់ទាំងថ្ងៃនិយាយខ្លះថាកោតាមពិតអត់លុយលាបទេបើទិញថ្នាំលាបតន់អត់កោទេតើលុយគាត់ចាក់ទុយលេខរងហើយវាខុសរហូតញោមអត់ដែលត្រូវសុទ្ធយូរសពឃើញក្តាមដល់ចាក់សាមចេញខ្សែណាស្គយអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងស្លាប់ជាគណៈហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយភ្លើងច្បើងដេញពីក្មេងទៅរកចាស់អ្នកស្លាប់ពិតប្រកបស្លាប់អញ្ចឹងញោមសមុច្ឆេតៈមរណៈស្លាប់របៀបព្រះអរហន្តលោកបរិនិព្វានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះខៃណាស្រព្រះអរហន្តច្រើនអង្គទៀតអាហ្នឹងអត់មានកំណើតតទៅទៀតទេហើយបើយើងគ្រប់គ្នានេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាគឺសមតិមរណៈស្លាប់ដោយសន្មតព្រោះយើងនៅមានតទៅទៀតណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចោលហើយមិនបាច់ទេសច្រើនទេព្រោះអ្នកមើល769អ្នកដែរធម្មតាណាតែប៉ុណ្ណេះអ្នកមើលរាប់ស្រួលអី10000អ្នកមើលក្នុងเพจនេះ10000ហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃនេះមួយទៀតមើលញាតិញោមអ្នកមើលក្នុងเพจចាំជួបគ្នាថ្ងៃទី13ថ្ងៃទី13ហ្នឹងគេទេមកពីកូរ៉េមន់ទេសនានៅម្ដុំតនីអង្គរជ័យអាត្មាថាអត់ទទួលទេប៉ុន្តែគេអង្វរពេកប៉ុន្តែវាចិត្តតកែវយើងដែរទៅទេសទៅហើយចាំមើលតាម live ហ្នឹងទៅជួបគ្នាថ្ងៃ13បារាំងខែ4ហ្នឹងទេសម៉ោង3អាសៀលហ្នឹងហើយចាំតាមដានទស្សនាទៅប៉ុន7ថ្ងៃចឹងដែរនេះប៉ុន7ថ្ងៃហ្នឹង
ấy bà dây miền bó sờ bọc ấy mơ mà Facebook á nè cùng like nè tam Facebook á lâu phần đây chưa bộ bạch tê tiết đấy bộ tê sang này ọt vô bị trai không bộ dù đại hay lâu có hot đấy tê tăng vì ngay là lâu hiện bộ lâu rồi nữa lâu phần đây chứ hay chôn bon mài pha ầu chơi của tao hay thơ tao hay chôn bon chôn có sao đòi dây ta đằng ban sọc chùm ra này dụ về đằng cái này hay bà đam tha cà phê đằng cái này chỉ riêng cầm oi miền cài chlong pi corona rồi covid đập bầm buồn nâng cứ chơi hà nam may đằng cái này nó nhôm á nhiệt nhôm tu teng bật tê nữa không ai riêng tu teng phục lô teng bật tê kê cả đôi xa liêng đây nâng con lôi ở ban xã hay đào tàu chân nung chân nâu mà ha chôn ấy ở chơi bẹ mà bẹ ấy phong hay bật bị hụt một teo với nhầm đòn mà nó bị cà phê ban trơn nhôm cà phê còn oi bị chlong năng phong na mũi plau dân chôn nó bót đây thôi á nhôm anh chỉ mà tô chỉ ấy nâng đó là bẹ đây thôi nhôm anh huồng hao mặc sư nâng đăng thề na phong chẳng thấy dân bẹ mà bẹ ấy cà phê ở ban lo từng ở kia tao nè đầm bay sọc phép dương hay cốtประเทศជាតិយើងផងហើយសវត្ថិភាពដល់ឃុំដល់ភូមិយើងផងណាហើយសូមជូនបុណ្យញាតិញោមឲ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា